masalah lanjut pangasa ngalong kewan kieu rasa nangka kembang abah aca bendahara ebrek jaya diserang mama haja eti tipe tiete kena cici gugul yang anu digugulung dipake tilap ka eli kuhaya gerak ngabanda moal bimbang sumorea kukuling anu dikukulung dipake bilang kaeling dipake bilang titira ka tepi swiring sepinye kirana kapusing abah aca bendahara ebrek jaya diserang mama haja eti nyeseh ngapa nasib diri nyata lain pedang yang pikir lilir si horeanya liwang suka donah harati napa harata disusul sama pukul jauh abah aca bendahara ebrek jaya disarang anakku mama haja eti di tiap mah pukul angka sokorep bisa bapak RT uya disarangan ibu sabna gusila hese tepona samoja sarang mati kaca piring abah roh palakadona disarangan ibu asik kali oyot deui sayang abah santa abah ketua ebrek jaya diserang ku mamantai anu sayang mama amari serang anakku bapak sadi mano bager bisa bapak RT salib diserang anak bunda Aisyah samoja sarang malati bapak ukara bos lampu kata piring di sisi cai apa burayu kuncen lantar arsitek diserang mama lagi gopang sota buati apa nawina diserang mama wina nunga gaduhana situ kamoji tapi eli berapeti Jakarta kecililita bapak aja nanyedeng sorangan di Cikopa jalanan kan ciang sana apa aku udah keren bos angkot cengkong anu bager mejeng makan rimbita
mana di sana mama titi anu bager kapayun lamun keresna atur hera papasarnya tanpa truli Purwasari langka eli kapahera apa nanunung edan eli kali jurang Purwasari secara menanu sipa kakara eli ngaper topan PRT uya diserangan ibu Sapna Bapati PRT uya Bati naik diserangan ibu Sapna Bapati Bati naik anu mama Bapak RT uya diserangan ibu Sapna anu bager kapayuna sepanjang urang gumelar Bapak Oya Balagadon Bapak Oya Baladewa anu bager Bapak Oya Baladewa sepanjang urang sana benang Bapak Oya Baladewa deui abasana kedua ebrek jaya diserangan memantai kikenciran denawi koko jaya anu mana abatapan anu mana baca pendahara ebrek jaya di sana aku mama aja eti kapayun Abah Fahri ya diri Abah Fahri wakil ketua ebrek jaya di sana mama Ipa anu bager Abah Ahro kapayungan Abah Ahro Balagadona di sana ibu asik kali oyun anu bager kekinciran denalai kekinciran denalawi aki Mindoro Purwasari Pokok Jaya Timuara Bapak Hendi bos buah-buahan di babakan Cikampek di pikiran asa ngimpi Mama isi serangan Bapak Haji Obang Tegal harum anu mana Bapak Amor bos Ari di serangan aku Mama Ane Bapak Wakil Aju di serangan aku Mama Ama di Randaga lah Bunda Aisyah nyidak serangan di Tagawangi pikiran asa ngimpi apa nanunung edan eling kali jurang Purwasari Bapak sarnya Satpam Truri Purwasari anu bager gokosa apa deprang anu ngagadua radio Caya menang di Sukamana di sana mama titi kokosan bantu nirapi teis balong anu disarangan di estar bajidar sitar bakat serang anu bagus anduran ngapayun deui anu mana ngangkos anu nyelek sorangan bakat lewa apa aceh di sorangan aku ibu mama di kebon kalapa apa
Bapak Ika anu ngagaduhan kuburan panjang Pak Ede dingelu disarangan mamahna Sari anu bager apa ade raga mama raga dipiraga apa ama kesembuhan jamin disarangan koma elam anu bager lah Bapak Juki disarangan sama Atam di Cikopo mati deh kang semari sarang mama setirake di Sampora apa ada sarang rama ican ngagaduhan apa masingan jauh raja turun jantung Bapak Antono komisi sesarangan mama Siti Alia jadikan pada misalnya mama Karati dibakar kau benci kampek anu bagus anu bagus yang angkat kapayun deh mama nenek layu Sari kapayun nani sarama padang tak kawaringan lintas kamoji anu bagus aparati masa sepuh kamoni kisarang anak kuma oti abah samat bos detma kisarang anak bunda ucung Bapak Haji dari masa rompes mah keboyang karawang kisarang mama Dewi 3 bintang abah aho panasaran kan kata bang anu bager lah abah dasi kisarang anak maonah di Jomi oh mati deh mati deh lamunai Bapak Utara bos nampu Bapak RT Salim disarang anak Bunda Aisyah mati Bapak Ang udah keren bos angkong anu bager Bapak Ang deui mati Bapak Ang udah keren bos angkong ngapayungan Bapak RT Uya isarangan Ibu Sabna anu bagus